Kei te tika te wā mo te Māori ki te whai ngā tūranga kaiwhakahaere i ngā mahi ngā herehere. Koinei te kōrero a te tūmoaki o tētahi umanga poro rākau i Kawerau, ko ia tētahi o ngā kai kōrero i te hui matua i Tāmaki Makaurau. Hei te ngākau nui ia ki ngā mahi ngā herehere, a mārama tonu ia ki te oranga o ngā mahi nei ki te Māori. We own more than 50% of the natural resources, primary industry in this country. But now what? How do we use those for the better outcomes of all of us? And I think forestry is not the only thing, but it is a very good thing. He kai whakahaere matua Jacob i te umanga poro rākau o KFL i Kawerau, no reira kei te mōhio pai ia ki ngā hua o te mahi. It provides an industrial step for our young people, who haven't done so well at school. As a first step into employment, they build mana, they build confidence, and it doesn't mean that they have a job in forestry, they have a career. Ko te whakapakari anō i ngā Māori, kia rite mō ngā tūranga kai whakahaere. We need to develop our own skill base of, the business, financial, leadership professionals within us, but also to have the humility to understand if we don't have those skills, do not pretend that we do. Let's be wise and let's create relationships with the very best in the world. Hei tāna anō ko te pāinga o te Māori, he roa te titiro whakamuri, he roa hoki te titiro whakamua. We go a long way back and we think a long way forward. That is precisely what forestry needs as an industry to work well. Long-term strategy. Hei a pōpō ka kauwhau atu a John Kaiavala i te whai wāhi o te Māori ki ngā mahi ngā herehere nei. Anzac Pīkea, Te Karere.